We will be approaching the Electoral Court to reopen the process for at least 1 day for corrections and additions to be made. The challenges that we faced were caused by a combination of factors, many out of our control. As we were entering, the IEC system repeatedly froze. ANC ri langutana na xiphiqo xikulu tanihileswi ri nga ta tsandzeka ku nghenela nhlawulo eka 35 wa timasipala. Tin'wana ta timasipala leti khumbekaka i tiwadi to fana na 38 na 40 eMamelodi, 66 na 69 eCenturion. Murhangeri wa UDM Bantu Olomisa u langutana na xiphiqo lexi fanaka. Vandla a ri kotanga ku hetisa nxanxamelo wa vayimela-ku-langwa tanihileswi website ya IEC a yi tshamele ro timatima. Xikombelo lexi xi endle leswaku kuva no kokelana exikarhi ka vaaki ku katsa na mavandla tipolitiki. Hi 2016 IFP ri tsandzeke ku rhumela mavito hi nkarhi eka tindzhawu ta masipala wa Mzumbe ni le tindzhawini tin'wana ta Mpumalanga. NFP na rona ri hundzeriwe hi nkarhi wo tsarisa mavito ya vayimela-ku-langwa. Khoto ya nhlawulo hi nkarhi wa kona yi alele mavandla lama a ma khumbeka nkarhi wo nga tsarisa mavito. Naswona sweswi mavandla tipolitiki ya lava leswaku leswi nga humelela hi nkarhi luya swi tlhela swi endliwa na sweswi. Ku alla ANC na UDM nkarhi wa ngetelo wo tsarisa mavito. We will be taking them to court because all organizations had the same time to register candidates. We were ambushed. We were able to register our candidates within 7 days, and we did that successfully. From our side, we strongly have the view that the Electoral Commission should oppose this application. We will carefully monitor whether that happens, and we will join in opposition. The fact of the matter is the ANC has failed to meet the IEC deadlines, and therefore it must face the consequences. The ANC cannot be treated differently, or it might not be seen to be getting a special treatment from the IEC. Eka xiviko, COPE va byele mavandla tipolitiki leswaku va kanetana na xikombelo xa ANC naswona veri IEC a yi landzeleli milawu ya yona.